Spet so me našponali, no, pa zakaj zmeri jaz? Dober dan. Dober dan. Ja, kaj pa za temi vrati? Nimam pojma, ampak piše lepša prihodnost, tako da mora biti fajn. Pa ne morate iti kar noter, če ne veste, kaj je za njimi. Zakaj pa ne? Ja, kaj pa če ni varno? Ne? Ne? Ja, sem rekel, ne? Nikoli ne vemo, kaj se skriva za vrati, ki jih ne poznamo. Tudi pri spletnih povezavah je tako. Spremljajte projekt Mojstri digitalne prihodnosti in se izognite prevaram na spletu.